أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالي قهدارين عزيز، أما إيرد صحبة خدا بحث فرضيات فضيلة مها رمضان بكن. دين إسلام دا معنى روجي أفا مروف قروجي لسر فرض بوي جو وقت فجر حيا قروج هري آفا خدور بكي جوان تشتي قروجي دشكيني وان تشتان نكي فرض بونا روجي مها رمضان بقرآن بيروس وسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وإجماع علماء ثابتة. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دما گوج مکه هجرت کر چوب بال مدینه منوره و پشترب اجده ماها دداوی ماها شعبان د خدا عز وجل جسورت بقره او آیت گبوان روجل سر مروفان فرض کری نازل سر پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام کر وها فرمان کر: یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالي مروفين قباوري آنينا روجي قرتن چاوا قول سر أمتن پیشیا وهاتبو فرس کرن هر وها لسر وجهات یا فرس کرن دا قب روجي قرتن ون خوش بے امریا خدا و گناهن بپاريزن. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوی دا چو سر منبری وها خطاب کر به امت را و گوت: اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. مها رمضان بسر ودهات، مها رمضان مها كبيروز مباركة خدا جل جلاله دوی هیوه ده روجی گرتن لسر و فرض کریا، دوی هیوه ده دری جنت تینا وکرن و دری جهنم تینا گرتن و شیطان لعین هوف تینا گردان. دجیان مد جمها رمضان رجه کی پر بقیمت و برومت هیا جبرگو مها رمضان مها روجی و قرآنیا، مها صبر و شکریا، مها توبه کرون و تفکریا. مها رمضان او مها مبارکه گو وی شیوه جهزار مهی بخیرتر گو شیوه لیلت القدر دهندری خود دگری. مها رمضان مها طاعت و عبادتا، مها پوشمانی و بسکرنا جگونهایا. لورا لگر گوتنا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دما گود بی شیو عول مها رمضان ملکک وها گازی دکی و دبیجه: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای او مروف گودا خوازیا قنجی دکی ور طاعت و عبادت بکا اجرب بخور ببا عبدکی باش. ای او مروف گودا خوازیا نقنجی دکی دفج گنهن خبر دا. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دما گو بحث فرضیت و فضیلت مها رمضان دکی وهاد بیجی: ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. بگمان خدا جل جلاله روجیا مها رمضان لسر و فرض کریا من جی عبادت دشیوین مها رمضان د جوره گراند یا سنت. چم روی گو بباوری د مها رمضان د بروج روجی بگیری و بشیو جی طاعت و عبادت بکی و هیویا خیر آخوا مکافات آخوا جو خدا جل جلاله بکی. هر وکی گونوش دیا خور بوی و نو هاتی دنیای هر وهاج گنهن خوا پاقش دبی گنهن ویتین عفو کرن. ده حدیث کدید پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دما گو بحث عبادت تمل دین اسلام دکی یگو لازم هر مروف مکلف بکن و هاد بیجی
بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بنگها دين إسلامي تمل دين إسلامي لسر 5 تشتان هاتيا آوا کرن. كلمة شهادتي گمرو باور بكي گوجبلي خدا تو إله تننا و محمد سلاوين خدا لسر بي پیغمبر و قاصد خدايا. کرنا لميجيا، داينا زكاتيا، روجي گرتنا مها رمضانيا، چوينا حجيه جبوي مروفي قو إمكان وين چوينا حجيه هبن و مانعتون نبن. جبوني فيكي قلي قهدارن هجا ورن ام تفدا بآوايكي هري تازا خوجمها رمضان را حاضر و آماده بكن. او روجي گرتنا قو يك جبنگها دين إسلاميا ام بگرن. دوی مهدا ام برسوا غازي کرنا ملائكتن خدا بدن، ام بر خو بدن ريا خدا، ام بر خو بدن ببال عمل خيري با، ام جرب بخور ببن مؤمنكي باش، ام دفج گنهن خو بردن، خصلت نباش ام ترك بكن، ام جوا گنهن گوما کرن توبه و استغفار بكن، ام بوي آوائي گنهن پاقج بوي جمها رمضان در بكون. خدا جل جلاله ما جوا مؤمنن گو وظیفه خو باش دکن بدن نویساندن. خدا جل جلاله بری ما بدریا خیر و باشی و بری مجریا گناها جریا خرابی بده آلی. ما بگهینه مها رمضان و روج گرتنا دمها رمضان ده بخی نصیب ما و توا آمین. ونتف سپار خدا جل جلاله بن بمینن دخیر و خوشیده.